Pozdrav svima. Evo danas sam rešio da vam snimim trening za noge bez tegova kako ja radim. Znači ja radim neki kao funkcionalni trening koji se fokusira više na nestabilnim podlogama i na jačanju zglobova, prvenstveno kolena. I sad ćete vidjeti kako to radim. Sad je otprilike 15 do 8 ujutru i nemam mnogo vremena da uradim taj trening i da snimim. I naravno tu je Vito da mi smeta malo, ali dobro, nadam se da ću stići. Pritom sad je oko -2, znači smrzavam se već i neka magluština je, tako da se nadam da ću uspjeti ovo da snimim. Tako da ostanite sa mnom pa da vidimo šta ću uspjeti da uradim. Naravno, uvijek je bitno dobro se zagrijati, pogotovo kada je ovako hladno. Ja sam morao sigurno nekih 5 do 10 minuta da preskačem u vijaču da bi bio spreman za trening koji sledi. I naravno da bi se dobro zagrejao, a nije lako zagrijati se kada je temperatura ispod 0. Ovo je nastavak nekog dinamičkog zagrevanja, da se pokrene celo telo, znači da se pokrenu kukovi, kolena, skočni zglobovi i tako dalje. Znači bitno je dobro se zagrijati. A naravno, kao što sam rekao, pogotovo je to bitno kada je ovoliko hladno napolju. Tada je mnogo teže i zagrijati zglobove, pa je potrebno obratiti dodatnu pažnju na to. Prva vežba koju radim, to su neki čučnjevi koji sam ja izmislio bukvalno na ovoj šipci, znači to mu dođe kao nestabilna podloga. Znači ja radim čučnjeve, znači ovdje je bitno jako održavati balans i raditi sporo pokret. Ovo je prva serija pa sam ja bio malo tu da kažem nestabilan. Drugu seriju sam već to radio, poslije ćete vidjeti, već mnogo stabilnije sam radio, ali ovdje je cilj dodatno zagrejati, da kažem, zglobove, a isto tako zbog balansa ovu vežbu to čini daleko težom nego standardni čučanj. Tako da otprilike ja bih rekao da je jedno 3 puta teže. A također je jako teško držati balans. Nakon toga radim ovaj specifičan izdržaj, također vežba koju sam ja izmislio. Znači kao izdržaj za zid, samo što je ovaj izdržaj uz ovu šipku, uz ovaj razboj za propadanja. I znači radi se tako što se pokreću butine na spolja pa kao unutra i samim tim je cilj da se aktiviraju spoljašnji i unutrašnji delovi butine. Ovo radim otprilike nekih 20 ponavljanja i nakon toga nekih 20 sekundi ostanem samo u izdržaju. Ovo može da bude i više, naravno, može da bude i 30 sekundi sa 30 sekundi izdržaja, ali je to daleko teže. A ovdje, kao što vidite, sam vam pokazao tu drugu seriju gdje sam malo bio stabilniji. I, znači, eto vidite, bitno je spustiti se ovako polako sa sve balansiranjem. U slučaju, ako želite da pokušate ovu vežbu, u slučaju da izgubite ravnotežu i
morate da padnete, to jest da siđete sa šipke. Znači najnormalnije se samo vratite gore i nastavite vežbu bez ikakvog problema. To ne treba da bude nikakav problem. Naravno, poslije toga ponavljam isto izdržaj, dinamički izdržaj da kažem, zato što se pomeraju butine na spolja pa ka unutra. I to je jako teška vežba, pogotovo kada vežete nekoliko serija za redom. Znači ovo je kao jedan mini krug i ja radim 5 ovakvih krugova. Znači čučnjevi na šipci sa balansiranjem i odmah nakon toga, znači ovaj izdržaj sa pomeranjem butina prvo ka spolja, a onda ka unutra i onda ovaj izdržaj nakon toga, znači od 20 sekundi. Znači 20 puta kao ovih ponavljanja i onda 20 sekundi izdržaja. I znači 5 ovakvih serija. Ova vežba sad koju ćete vidjeti je jako zanimljiva, čak i jako teška. Veliku tenziju pravi u mišićima. Ovo vam pokazujem zapravo da petu treba zaglaviti ovdje na ivicu ovog betona, ove pločice i listove na klupu. I onda sedate ovako, vidite, bukvalno kao u stolicu, samo cilj je da zadnjica ne dodiruje klupu, nego da bukvalno samo trenerka, eto da kažem, dodirne klupu i neverovatno je koliko je ova vežba teška. Što više se nagnete ka nazad, to vežbu čini težom, a što leđe više pomerite ka napred, vežba je lakša. Sasvim slučajno sam ovu vežbu izmislio kako mogu raditi na ovoj klupi i jako je dobra zato što uopšte ne opterećuje kolena. Kao što vidite, bukvalno cevanice uopšte ne idu ka napred i jako je velika tenzija na mišićima. Kada uradim nekih 12 ponavljanja otprilike, onda ostanem u ovom izdržaju koji je neverovatno težak. Bukvalno poslije tih 12 ponavljanja, kada pokušate da uradite jedno 15 sekundi ovog izdržaja, neverovatan bol u mišićima osjetite. To možete vidjeti i po mojoj faci. Također ovu vežbu radim isto u 5 serija. Znači 5 serija tako po 12 ponavljanja sa tim izdržajem od nekih 15 sekundi. Može da bude i duže, ali 15 sekundi je pakao. Ovo vam sad pokazujem kako možete na drugi način da radite isto ovu vežbu. U slučaju da ne možete da nađete adekvatnu klupu, ovako sam ja inače ranije radio. Znači uzmem ovu traku koju vežem oko nogu i oko ove šipke. To je traka za prtljak koju ja koristim za karike. Ali u ovom slučaju može da se koristi i za čučanj. Evo vidite, znači bitno je da potkolenice stoje pravo i onda bukvalno spuštate se dole, isto kao i na klupi, ali ova vežba ima prednost zato što može veća amplituda pokreta da se uradi. Ovo jutro je bilo malo onako rosinjavo, malo je bio mokar beton, pa nisam teo da rizikujem, vidite, leđe sam malo nagnuo ka napred da bi sebi olakšao, da mi ne bi iskliznule noge. Znači jako je bitno da noge ne klizaju za ovu vežbu. Ali kažem, vežba je jako dobra i jako je dobra za kolena zato što ne opterećuje kolena, a forsira ih da jačaju. Nakon 12 ponavljanja otprilike, također ostajem u izdržaju, isto kao i na onoj klupi. Ovdje sam osjetio malo noge da mi kliziju, pa nisam baš 15 sekundi, ali ovo je bilo više demonstracija radi. Nakon ovih čučnjeva koje ste vidjeli, radimo i omiljenu vežbu, isto u 5 serija. To je iskorak na nestabilnoj podlozi, u ovom slučaju na lopti, sa podignutom zadnjom nogom. Tu zaista trebate balansirati i održavati ravnotežu, što ovu vežbu čini višestruko težom. Ali također je akcenat na jačanju kolena, zato što koleno mora da se prilagođava tom nestabilnom pokretu i samim tim to tera i tetive i ligamente da jačaju.
Ovu vežbu također radim u 5 serija, znači 5 serija jedna noga, 5 serija druga noga. Ali radim to tako što nema pauze, znači radim levom nogom, odmah nakon toga radim desnom nogom, da bih odmah posle toga se vratio na levu, pa na desnu i tako dok ne uradim 5 serije na jednoj, 5 serija na drugoj nozi. Što je jako velika tenzija u mišićima i verujte mi da uvek dobijem upalu mišića kada radim ovu vežbu. Za izvođenje ove vežbe koristim ovu rukometašku specijalku loptu koja je malo izduvana, ali što je više naduvana lopta, to je teže balansirati i izvoditi ovu vežbu. Nakon svih ovih vežbi koje sam radio, uradim uvek malo i list. Evo kao što vidite na ovoj kocki koji je inače neki držač ograde koje je ovdje ostalo od nekog gradilišta, naslonim ovako prste na ivicu i onda radim podizanje listom na gore na jednoj nozi. Nakon što uradim na jednoj nozi, otprilike nekih 15 ponavljanja, odmah prebacim na drugu nogu bez pauze i onda također odradim nekih 15 ponavljanja da bi nakon toga opet vratio na levu nogu, opet na desnu i tako dok ne uradim nekih 5 serija. Ovo je najbolje raditi ovako zato što su onda mišići lista u mnogo većoj tenziji. Što je veća tenzija, to ćete bolje napredovati i bit će vam jača noga. I jači listovi. Nakon svih ovih vežbi za noge koje ste vidjeli, radim po 4 serije vežbi za trbušnjake i leđnjake. Prvo je ova vežba za trbušnjake, ali zašto baš ova? Verovatno se pitate, zato što kada oslonite ovako noge na ovom razboju, dodatno rade i mišići nogu, pogotovo ako ste radili trening za noge, ovim ćete malo doraditi noge, znači osjetit ćete onako bol malo u mišićima. A bitno je da se stomak stegne i da se radi u ovoj amplitudi pokreta, ne veći od ovoga, zato što nema nikakvu svrhu, a i vidjeli ste malo pre kako mi se malo noga odvojila, znači bukvalno sam otišao u pokret koji nema efekta. Znači ovo radim nekih 15 ponavljanja i odmah nakon toga pomeram se na ovu drugu stranu razboja, radim ovu vežbu za jačanje mišića donjeg dela leđa, ili ti leđnu ekstenziju, a ova vežba također pogađa i gluteuse, što možete i vidjeti na ovom videu, a također pogađa i zadnju ložu. Pa je samim tim, kada ste radili trening za noge, ovo je jako korisno uraditi nakon toga. Imaćete mnogo veći efekat. Pošto ovaj razboj nije baš paralelan, vidite šipke idu onako u stranu, ja se onda pomerim za sljedeću seriju na drugu šipku, znači oslonim se na drugo mesto, samim tim da bi dobio kao neku simetriju i odradim naravno isto vežbe za stomak i onda nakon toga za leđa. Znači kao što vidite krećem sa ove strane, uradim prvo trbušnjake, pa onda leđnjake na istoj strani, pa onda trbušnjake na drugoj strani, da bi na kraju uradio leđnjake na istoj toj strani. Znači 4 serije trbušnjaka, 4 serije leđnjaka. Ovo je sada gotov trening i
počinjem svoje istezanje, uvek volim da započnem istezanje sa gravitacionim čizmama. Znači, obesim se ovako naopako kao šišmiš i tako nekoliko minuta ostanem da visim. To je najbolji osjećaj na svetu ako mene pitate. Mnogo je bolje recimo nego kada se držite rukama za šipku, zato što ovako možete potpuno da se opustite i ne morate naravno da stiskate šipku. Jako dobra vežba, isteže noge, isteže leđa i preporučio bi ove gravitacione čizme bukvalno svima. Na kraju uvek gledam i da se dodatno istegnem, tačnije detaljno da se istegnem i da istegnem svaki mišić koji sam pogodio u treningu snage. Znači, jako bitno što bi naglasio za ovaj trening koji ste vidjeli sada je da se vežbe sve izvode polako, bez žurbe i da se koncentrišete da tenzija u mišiću bude što veća. Tako ćete imati najbolji efekat i tako će vam najbolje noge jačati. Ali da kažem, cilj najviše ovog treninga je jačanje kolena, ali uz to ćete dobiti i jake noge, to vam garantujem. Evo ljudi, gotov je trening. Kao što ste vidjeli, ja radim malo specifičan trening, više onako funkcionalan. Znači, meni je cilj da bude akcenat na jačanju zglobova, ali kada radite ovako vežbe, znači sve ove vežbe treba da se rade polako, ništa na brzinu, znači da bude što veća tenzija u mišićima i da bude što manje opterećenje na kolenima. Naravno, ovo što radite na nestabilnim podlogama, samim tim balansiranjem, kolena jačaju i jačaju ligamenti i hrskavice i tako dalje. Ono što hoću samo da kažem, znači ovo što ste gledali danas, znači nije bilo snimanje treninga, nego sam ja praktično vlogovao svoj trening. Znači ja sam uradio trening i usput sam snimao, tako inače isto i radim i planinarenja i sve druge vlogove. Ovaj tip treninga može da bude svakome koristan, ko ima neku povredu, ko se bavi planinarenjem, za neko ko se bavi biciklizmom, za neko ko trči. Za svaki vid aktivnosti ovaj trening je koristan. Znači nema opterećenja na leđa, nema opterećenja na kolena, znači nema opterećenja uopšte na zglobove, znači samo jačaju zglobovi i jačaju mišići od ovoga. A kada radite u velikoj tenziji sa kraćim pauzama, sa sporim ponavljanjima, znači garantujem vam da će vam i porasti obim mišića. Ako vam se svideo sadržaj, lajkujte ovaj video, podelite ga s nekim i subscribeujte se na moj kanal dole za još sličnih sadržaja. Sad sam ušao malo u element, snimat ću malo više vežbe, tako da vidimo se uskoro do nekog drugog treninga, izazova ili avanture. Pozdrav!